салом бинандагони гиромӣ, инъикоси муҳимтарин хабарҳои рӯзро аз шабакаи иттилоъоти ҷаҳоннамо манзури шумо мегардонем. Дар студия Мирзозода Раҳматулло. муроҷиатномаи ширкати барқи тоҷик ба мардуми кишвар. ҳамватанони азиз, чунон ки медонед, дар кишвари мо оби дарёҳои кӯҳӣ манбаи асосии истеҳсоли нерӯи барқ мебошад. яъне ҳаҷми истеҳсоли барқ ба ташаккули оби дарёҳо алоқамандии бевосита дорад. дар навбати худ ҳаҷми оби дарёҳо ба шароити обу ҳаво ва дигар омилҳои табиӣ вобаста мебошад ки имконияти амалии пешгӯии онҳо хеле душвор аст. бо фарорасии мавсими тирамоҳу зимистон ва бар асари омилҳои зикршуда, яъне камшавии захираҳои об дар ҳавзаи ташаккулёбии дарёи вахш, инчунин сол ба сол зиёд шудани талаботи аҳолӣ ва соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии мамлакат, норасоии мавсимии нерӯи барқ ба миён меояд ки амалӣ намудани тадбирҳои иловагиро дар самти истифодаи сарфакоронаи захираҳои энергетикӣ тақозо менамояд. аз рӯи ҳисоби мутахассисони соҳа, соли ҷорӣ низ норасоии мавсимии нерӯи барқ дар ҳаҷми беш аз 1 миллиард киловаттсоат пешгӯӣ карда шудааст. ҳоло обанбори нерӯгоҳи норак то нуқтаи ниҳоӣ аз об пур карда шудааст. қобили зикр аст ки маҷрои дарёи вахш дар тобистон ба ҳисоби миёна аз 2000 то 2200 метри мукааб дар як сонияро ташкил дода, ин нишондиҳанда дар фасли зимистон ба 150-200 метри мукааб баробар мешавад. бинобар ин барои истеҳсоли барқ дар мавсими зимистон асосан оби дар обанбор захирашуда истифода мегардад. бо дар назардошти пешгӯӣ шудани норасоии мавсимии нерӯи барқ, эҳтимоли то баҳор басанда намудани захираҳои об дар низоми энергетикии кишвар ба миён омадааст. ҳамзамон бо ин таҷрибаи солҳои қаблӣ собит менамояд ки ҷиҳати омодагии хуб ба мавсими сармо, анҷом додани корҳои таъмиру профилактикӣ дар шабакаҳои барқӣ яке аз масъалаҳои муҳим мебошад. аз ин рӯ аз ҷониби мутахассисони ҷамъиятҳои саҳомии шабакаҳои интиқоли барқ ва шабакаҳои тақсимоти барқ бо мақсади ба давраи тирамоҳу зимистон пурра омода намудани иншооти энергетикӣ дар рӯзҳои нисбатан гарми фасли тирамоҳ дар як қатор зеристгоҳҳо ва хатҳои интиқоли барқ, корҳои таъмирӣ гузаронида мешаванд. амалисозии ин тадбирҳо имкон медиҳад ки шабакаҳои барқӣ ба давраи тирамоҳу зимистон дар сатҳи хуб омода мешаванд ва оби сарфагардида дар мавсими сармо барои таъмини шабонарӯзии аҳолӣ бо нерӯи барқ истифода мегардад. ҳамватанони азиз, ширкати барқи тоҷик ва ҷамъияти саҳомии шабакаҳои тақсимоти барқ ҳеҷ гоҳ хоҳишманди маҳдуд кардани интиқоли барқ ва бебарқ мондани мардум нест. вале имрӯз вазъият ҳаминро тақозо менамояд. бинобар ин аз ҳамаи шумо хоҳиш менамоем ки дар ҷои кор ва дар манзилҳои истиқоматиатон аз нерӯи барқ сарфакоронаву оқилона истифода баред ва барои дар мавсими зимистон ҳарчи бештар бо барқ таъмин шудани кишвар бо нерӯи барқ саҳм гузоред. яъне сарфакории ҳар яки мо дар рӯзҳои мусоид боиси дар мавсими сармо шабонарӯзӣ бо барқ таъмин шудани хонадони ҳамаамон мегардад. идомаи хабар. ҳамасола дар сатҳи на камтар аз 7% рушд ёфтани иқтисодиёти тоҷикистон ба афзоиши талаботи солона ба нерӯи барқ дар ҳаҷми 2.5% сабаб мегардад. дар ин баробар дар солҳои соҳиби истиқлолӣ шумораи аҳолии мамлакат аз 5.5 миллион нафар то 10 миллион нафар, яъне наздики 2 баробар зиёд шуда, баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум талабот ба нерӯи барқро то рафт бештар кардааст. ҳамзамон аз ибтидои соли 2022 дар мамлакат 5-солаи саноати кунунӣ бо суръат оғоз ёфт ки барои расидан ба ин ҳадафи миллӣ пурра таъмин намудани соҳаҳои саноат, алалхусус саноати маъдан, металлургия, кимиё ва саноати сабук бо нерӯи барқ ҳатмӣ мебошад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо истифода аз имконияту зарфиятҳои фаррохи мавҷуда бо мақсади таъмини аҳолӣ ва тамоми бахшҳои ҳаёти ҷомеа бо нерӯи барқӣ аз ҷиҳати экологӣ тозаю безарар тадбирҳои муҳимро амалӣ менамояд. дар ҷавоб ба тадбирандешиҳои рӯзафзуни ҳукумати мамлакат шаҳрвандонро ҳам зарур аст ки нерӯи барқро сарфакорона истифода намоянд ва барои бидуни мушкилӣ паси сар намудани давраи тирамоҳу зимистони дар пеш истода саҳми шоистаи худро гузоранд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон Сафархоҷа Ризозода. тоҷикистон дорои захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ буда яке аз манбаъҳои асосии барқароршавандаи энергия ва истеҳсоли энергияи сабз ба шумор меравад.
در کشور 98% نیروی برق با استفاده از ذخیره‌های آب استحصال می‌گردد و تاجیکستان از روی فایز استحصال انرژی سبز ششم مملکت پیشصف سیاره میباشد. همچنین تاجیکستان از روی کم بودن حجم پرتو گازهای گلخانه‌ای در جهان یکی از جایهای بلندترین را اشغال می‌کند و استحصال هرچی بیشتر و استفاده وسیع انرژی سبز از جمله افضلیت‌های رقابت‌ناک اقتصاد کشور محسوب می‌یابد. تاجیکستان امکانیت‌های عظیمی موجوده در این سمت را در شرایط تغییریابی گلوبالی اقلیم نه تنها به منفعت خود بلکه به نفع منطقه آسیای مرکزی و جنوبی استفاده می‌نماید. با این مقصد برای زیاد کردن استحصال نیروی برق و توسعه شبکه‌های انتقالی آن تا امروز کارهای نظررس به انجام رسانده شده. تدبیرهای سازنده در این سمت با سرعت ادامه دارد. تاکید کردن به مورد است که در دوران صاحب استقلالی در مملکت 287 نیروگاه برق آبی خرد و بزرگ و یک مرکز برق و گرمایدهی، یک از 5000 کیلومتر خطای انتقال برق بلند شدت، 50 زیرساخت‌های بلند شدت برقی بنیاد و تجدید و در مجموع 75% انفراستراکچور انرژتیکی کشور از نوسازی کرده شده است. همچنین طبق معلومات در این دوره بیش از 2000 مگاوات اقتدارهای انرژتیکی علاوگی بنیاد گردیده است. در سالهای استقلالیت دولتی برای رشد ساحه انرژتیک کشور 34 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی 57.2 میلیارد سومانی تطبیق کرده شد که 12 میلیارد سومانی آن تنها برای تجدید و رشد انفراستراکچور انرژتیکی روانه گردیده است. در این دوره امکانیت فراهم آمد که در کشور نظام یگانه انرژتیکی تأسیس و استواری فعالیت مجموعه انرژتیکی، طلبات ساحه‌های اقتصاد ملی و اهالی پوره از حساب اقتدارهای خودی با برق تامین کرده شود. سال 2021 بار اول در تاریخ صاحب استقلالی کشور استحصال نیروی برق به 20.6 میلیارد کیلووات ساعت رسانده شد که این نشانداد دستاورد نظررس در این ساحه می باشد. در ساحه انرژتیک مملکت امروز عملی سازی باز 18 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی 16.6 میلیارد سومانی ادامه داشته. تطبیق آنها برای تقویت اقتدارهای استحصالی، مجهز گرداندن شبکه‌های انتقال برق با تکنیک و تجهیزات معاصر و وسیع نمودن امکانیت‌های صادراتی روانه گردیدند. همزمان با مقصد دیورسیفیکاسیون سرچشمه‌های استحصال نیروی برق از حساب دیگر منبع‌های برقرار شونده انرژی از جمله نیروی آفتاب و شمال اساس نکنی 3 لایحه با اقتدار عمومی 260 مگاوات ادامه دارد. باید تاکید داشت که تطبیق لایحه‌های الکترا انرژتیکی خرد و بزرگ طی چند سال اخیر مرحله‌های بلند رشد این ساحه را در مملکت به میان آورده است. تطبیق هدف‌های سازنده در این سمت تقاضا می‌کند که شهروندان مدنیت استفاده برای نیروی برق را رعایت نموده حق استفاده آن را سریع وقت پرداخت و از صرفه و سرشته‌کاری برای فعالیت به مشکل نظام انرژتیکی مملکت کار گیرند. بینندگان گرامی، با رسیدن تازه‌ترین خبرها شما را در نشرهای بعدی آشنا خواهیم کرد. با ما بمانید.